kamakadaniga situngan na sahabat ta situngan na sahabat tamatu apakah benita yari galakita yari ga anatta yari ga yiru yewe si bawa si tudanga si pak doja si patanga bandi minum kopi apakah mereka tanya iromatu nasaba magai kula kanikmatu rilla kiburu de na melo benita si buanging mataru ko kiburu de na melo lakita si buanging kuwad di sajaji teritori ketidaklah di kata lugat sama tuang kasineta wadil jaji tari-tari laketa bu ya nariko mate ki tari-tari laketa tapi pura mati talungaso ang kasi macaya-caya macaka-caka ya lupa ini contoh aja gak tersinggung ya contoh apakah mereka de anata de mi mana manyamamo ko paski sakaratil maut takapoi rigong kana malekal maut melo cabu nyawata rigong kana engke anata tuntungi lelengi ki bacanga ki la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan idi manange dena paja si mata nalindrungi ki pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dena paja na indringi pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita semua mendapatkan pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada yang kena rampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha nigi tahu papolewi sempaja subuh nasibawai berjama pahuwa fi zimmatillah majapu angkai rilalang alindrungannai pengallahu subhanahu wa ta'ala. Sinina atamatapana pengallahu subhanahu wa ta'ala.
Salawat na niya mapasalama tendralu pewe kiringangi lauri ali malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ia angkai si mata ifal longi-longi. Mudah-mudahan salawat ia angkai si mata ifan nannungan ana al-laili wa atrafan nahar as-suwanni tammangingiki tapajaki baca salawat ilauri Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah angka mutewi ilolongang asalamakan pada asalamakan yang kaina lolongang ali malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Hadirin jamaah subuh yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Denre riwani tarawewe ibahasi peko carana liseriwi ulan ramalang serekwa mengi ulan ramalat ta iya taunge betul-betul Ramadan terbaik kita. Tania ramala paca purta. Jadi aja tamakada. Iya na ramala paca purki aja. Tapi iya na ramalang makasiku. Inilah Ramadan terbaik saya. Sehingga kita menginginkan Ramadan terbaik kita di tahun ini, maka ili seriwi ulan ramalang nasi bawai siage iganna pakasiwe yang ipapole rilal na kuritu. Kaya nga na denre nomor sidi denre bahasi sempajange. Ya. Rilalan na ulan ramalang kesempatan kimas sempajat tarawih kan rusumimi ni matarawih ya iko patarwadana iman tamalik patarwadana iman tamalik melifake ya naritu 30 rakana sempajat tarawih iko patarwadana iman tamalik iko patarwadana iman tasyafi'i ya naritu 20 rakana itambe telu witri ya nariko paya tarwadan na imanta sa isa to panritae arwa rakan na jamaah yang dimuliakan Allah ya kuni kung kami lumala patan rakang ay dewi sing makadadingan na patarwada itu ya sempaya tarawih sempaya tarawih ni ulan ramalang na sabak kulaba ni ulan ramalang na melu ki mas sempaya tarawih na cacawe ni tawe pura ni mas sempayang isa nunruk itu datudang maka di petugas masjid maka itu pak di pagatario nak ada dia nak tarawih itu pun nak ada ipa jadi mat tarawih tau laban ni ramalang. Yang kedua ipa megewi baca ayat-ayat na pung Allah Subhanahu wa taala kesempatan magai rilalan na ulan ramalang na palicul-licungi wi pung Allah Subhanahu wa taala risese na puritu yang kay papole baca ayat na pung Allah taala narikoko ulan lenge waddi jaji sedimi waddi jaji 10 mi tapi rilalan na ulan ramalang na palicul-licungi wi pung Allah Subhanahu wa taala risesena kuritu tau angke papoli bakang mancaji wi 70 alicungang bakang mancaji wi 700 alicungang jamaah yang dimuliakan Allah mengaji ki ganrusi baca ayat na pung Allah taala aja na turiyero yurusi baca ro age sanaro status na tahu ya Facebook ega Instagram ga kilogram ga ada lain sebagainya ngecek. Yang ketiga aga yang ketelu kesempatan ki di paloi masumbang lolongan berkah na ulan ramalang
Magai okkoni ulan ramalang kesempatan lak daki dipalawi waram paratta na sebab magai degaga pada ega apalan na pas sedia pung Allah Ta'ala. Gangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal tahu malabo, tahu mabessa, tapi kotami ulan ramalang liwa labona na nia liwa besana. Makanya biasa ulan ramalang berlomba-lomba tahu magasana berlomba-lomba tahu mapabuka. Ya. Berlomba-lomba tahu mapabuka. Ya. Berlomba-lomba tahu mapandre, berlomba-lomba tahu mas sumbang, sehingga biasa ke ulan ramalangi moto mana warialewe lo mas sumbang. Almarhum 100 sebu, almarhum 200 sebu, almarhumah 300 sebu, almarhum 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, berlomba-lomba jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Angkam di masigi Pak ulawi macerama sumbanganna tama selama bulan Ramalang madari tama apadatu juta annaratuna juta. Lo kapis ir kampung mi lo kamaka de kampungi makanja iwasile tanat-tananna dito marjiwe yokoro marjing magi pale melo itawe melo mapidecing angka tu pa maiga iwiringi pung Allah Ta'ala takkalupa iwiringi dupa 100 karung 200 karung 500 karung contoh isi rumah sumba si karung weh migalade pa ustaz padahal 100 karung iwiringi ku pung Allah Ta'ala sananale panci aga sana cela panci asina napa milo minga namu selalu pulih karu dito na nadupai magi wadi janji aguro maraja zaman dimuliakan Allah kesempatan ini lauki papolewi palawi orang paratari lalang agama na pung Allah Ta'ala maka di pung Allah Ta'ala masalul ladzina yunfiquna amwalahum bi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة naya akali barakana tau angkai palawi warang paran dari lalang agama na pung Allah Subhanahu wa taala padelona sedih bine yero sedih bine pamompo ipetu pakke yero tas sedih takke pak buawi 100 buah Pak Bu narikong kapak galung ko oh pak galung manang cucu di ye kong kapak galung punne galu sedih hito yero galung sedih hito melo ipanurab bine kira-kira siaga bini ipano talu sipu iko si digalung melo ipano rabine kira-kira siaga sia sipu bini ipano itaran ni kurabinengi iro binengi kira-kira siaga luan ni royele ya itri abinen biasa 2 kali 2 biasa 2 kali 3 biasa siaga komi 3 kali 3 abinen yang pun iro binewe untuk mele mati tanang kira-kira nang ekoro bineng ngero ekoro tania bineng tikir ko yang per nang returi okkomi rumater itaro tiro komi rumater gangkana mak buah nang ngero komi ron ro bineng ngero denian kira-kira yule mopa dupa talu sipu pagalungi mimis ngero ai marak jini pak wadi sengke dupa maka apa nih mage silaru-laru ni uratna adena naga ai malisa sitangani mapakotoni tu akale barakan na dito mele mala aguruang sikanna ni ayak na pong Allah Subhanahu wa taala risesena pak galunge narik ko ipolewi warang paran na pong Allah Subhanahu wa taala narik ko tirok ko miro bawar itaro binenge wadi jaji de ni dupa si karung
kokko murbawang namong kehidupan tawana miti nyapandre miti magani nangero abinengero yalero abinenge na itala yo kunangero galusede hetto itanangi wi kira-kira siaga kira-kira idupa ya mapakunir jamain dimuliakan Allah nariko melo ki mala aguruang melo ki mala akale barakan di sisena jama-jamata terutama agalungange makotonir idi insyaallah tau angke paloi waram paranna rilalang agama na Allah subhanahu wa ta'ala nigi tau liwa rekena nigi tau liwa rekena paloi waram paranna rilalang agama na Allah subhanahu wa ta'ala maka yakin dan percaya liwa pa Allah subhanahu wa ta'ala rekena matu maliki waram para risisete di man sehingga aja muheram pabu make ga tahu malupo bolana maluwa galuna majijira ruku-rukuna denulle matanangi pinadina bahkan napan rasa-rasa waram parang magi waddi jaji waram parang mega yang kena pisipulung de gaga barakana salah di sabak na de gaga barakana ia naritu makutui poloi waram parana rilalang agama na pangallahu subhanahu wa ta'ala saratu karung iwiringiri pangallahu subhanahu wa ta'ala seddi karung nello pangallah ta'ala malakda ina reking iro seddi karung naya iro asarai pulona asara jamaah dimulakan Allah loni metorewa pe mengko kisana nangi itu sugie iya angke ritana Makkah punewi waram parang mat aga sanai gangkana talangga-langga sugirna denile reki siage ganna sehingga mate bapak ibu isapa sumpulolona untuk melengi nangi waramparana sebab muci lengi ibageng ko harta warisina ahli warisna senero iruntu itallu surah-surahna purani talu iruntu surah-surahna maka den ero nangero age senne pemerintah Arab Saudi tonga moga surah-surahmu nakada ye surah-surahku itu maka de magi nakada ye surah-surahmu mate ni maka de manang kadenang kana kada memang itu kasih denang kana dengan kana agasena denang kana lo si pulung-pulung iya eko to macira anak de gage jumpa turisibu iya eko to mapan di temma de gage iya denang kana lo magasena sia mase padana sumpulolo lele ri pamasena pong Allah taala lele ri pamasena pong Allah subhanahu wa taala iruntui akhirnya purane reking ibaging ngero yalimanangi waram paranna tatalluna miliar naya sula-surana pabu tau agasana detona sugi sederhana tapalolongan tau de tapa makatan ni di 3 miliar ya namo makatan ni di 100 juta masawala toka de nang kana katan ni di liwe ganna tapa makatan ni di 300 agasana 3 miliar 3 juta kira-kira di marana kikir mama mari jamaah dimuliakan Allah purana na bagengang ngero nangi tawa-tawana ro purane bagengang ya untuk hak-hak na liwarisi bagengangi maka dero nangi pemerintah Arab Saudi angkaro ya tangaku angkaro ya tangama dicikku maka deniero nangi ro agasana maka deniro sula-surana iya aga ero nakada ero kas sula-suram ero kang idi tapasugi ki de telo mak galum de telo mak dakala de telo mak kareso de telo mak tebang aju de telo mak senso de telo mak tanang tapang kata dupa tu 3 miliar iya nah magi kira-kira napa korong magi kira-kira nariko pada magasana pada mak bere ko tasidimu agasana tasidimu ya begitu dalam kisahnya itu kisah nyata ini korap tuh magi ko pada mak bere ko tasidimu kang kana 2 nalah abiren itu tasidimu sehingga matu talluko tallu si pulung maka daniro sula-surana iya aga mele goreng yero telu nakada yero na telu kasi ro ina romatu telu ibangungan ni sula suram munang laba
bangungan ni maka age bangungan ni nakada bangungan ni sula serem mula ba matewi bangungan ni masigi nang kapak di mondrinna na lolong apalan risuri mondrinna pengala taala bangungan masigi ibu ilmu ki mak bereng kira-kira yalengi talu tak bereng si di melok ibu wai bisa wala kita Pak Ustaz aku tu Ustaz. Na dua jenem ni lolongan ni tu makare setapang ke lolongan. Aga nasa sula surana Bapak Ibu. Aga nasa sula surana. Tak dampang ika apa hakim. Maki kami lo wali. Maka dini rasul ada ampelam pergi ke si pagi megin reku melo aja. Nama saja tanah anu naje melo. Maka desir wai kesina engka mana jir kesina nurimu masih kalau mana ngaga akhirnya wala perseng wala siaga degaga na palawi untuk nangin tanah ngi sula surana padahal waram parana nangi sula surana aga hikme melo yale bapak ibu aga hikme melo yale jamain dimuliakan Allah yeko angka mo dingi palau makukue palau mi meniri lalang agama na pungala taala. Iko maka deh yanu pamatu manu yanu pamatu akna nako nalupa ini manyamamu kom pa na tolele di pamasina pungalatala magi nako to capu na turun komopa do kolino magi nako to capu na turun komopa manyamamu pa kung kamopa kamu magi nako de nagaga na turun komopa do pada pura kibiasa angka na takalupa kiri po Allah subhanahu wa ta'ala. Lau memang ni tangai masigi na pung Allah Ta'ala tangai bola na pung Allah subhanahu wa ta'ala tangai sikola na pung Allah subhanahu wa ta'ala karo pasantretay perlu bang iko ang kapalo memang ni ajan makare anu pamatu anu pa aja na pa bu loki matu ya tadi malam kisah kamakadaniga situngan na sahabat tasitungan na sahabat tamatu apakah benita yari galakita yari ga anatta yari ga yiru yewe si bawa si tudanga si pak doja si patanga bendi minum kopi apakah mereka tanya iromatu nasaba magai kula kanikmatu rilla kiburu de nana melo benita si boanging matardo ko kiburu de nana melo lakita si boanging kuwad disajaji tari-tari ketidak lama dikata lugat sama tuang kasineta wadil jaji tari-tari laketa bu ya nariko mate ki tari-tari laketa tapi pura mati talungaso angkasi macaya-caya macaka-caka ya lupa ini contoh aja tersinggung ya contoh apakah mereka de anata de memang manyamamu ko paski sakaratil maut takapoi rigong kana malekal maut melo cabu nyawata rigong kana engke anata tuntungi lelengi ki bacanga ki la ilaha illallah manyamamona rekong kanata monro koryajeta nambaca kengi dua ayat pacapurang ri ayat suratul Baqarah ya la yukallifullahu nafsan illa us'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dua ayat terakhir manyamamona rekong kesiro anata monro kuritangana watatta tujunna watatta ga perut na bacanga ngi ayatil kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum angke ana macuata monro koriuluta nabi ciki nalalangi ki bacanga ki la ilaha illallah la ilaha illallah manyamamu saukini nawa tomotoy magani ko idi tomotoy mandrasa rasa icabu nyawata tapang kana tamak depi biji kengi de nanulle wala mananna wala matte wala kila mate na mobulu mate de tonulle makana angkana tak bici ki indo ya sengi melo na bici ke la ilaha illallah naga pile na bici ki bu tinrumun rumutari surat galung ero timur kampung bu benenge yelengi kesempatan moto cinampe
Ceritangan ni andra sarasat narit ko sakaratil moki aga milo tapago pasti milo ki moto katto iya ruanata to na sengi to milo miyewe na iki semua per surat-surat ina sapa aga ni kumakoro bapak ibu jemen dimuliakan Allah mai ni nar makero menyemo de gaga milo man imanan tu matu tu iman rumatu yang kay watu taturilino pakkasiwata baca akurata sempajata palawan na waram parata rilalang agama na pongalatali iman na rumatu dupaiki aja na bawang jangan kamelo monro si bawang ki okori lalaki buru jangan kamelo monro kor si bawang ki aja na kor lalaki buru kor selew na ki buru ya se na ki buru ta tu da koro terima batalang itu dena wajah juta bawa bu ibu wajah juta bawang wadi jajir wajutta masuli yalli metau ni pakai yalli tasik di juta 2 juta dia na pakai palima tu na pancaji palulu ni katu mana ko ai aga ye nakada wajah jumani ngi pa si anu pa ustaz si karun nakada ni wajaju nakada wajun na tomoto pa ustaz dini gaga tomoto ada kula ilaha illallah wajuju sulimanang tasik di juta 2 juta ni hadirin zaman dimuliakan agan ko mak zaman dimuliakan Allah launi meidi launi mei ita nengi vialeta launi mei ita bungi vialeta launi mei ipasadeng ni aleta molewi riasuri monrino pong Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai de negaga kesempatan itu yang ketiga ya naritu palawi waram parata kesempatan ki mas sumbang mas sedekah mas seka rilalana ulan ramalang selanjutnya apalagi kesempatan ki melo toba rilalanna ulan ramalang ipamegewi tobat rilalanna ulan ramalang magai rilalanna ulan ramalang magampang ipong Allah subhanahu wa ta'ala natarima toba na atanna magampang ipong Allah subhanahu wa ta'ala natarima adampen na tau milo adampeng magampang riak dampeng wi atas salanna tau engkai tasala rilalanna ulan ramalang nani gini tahu tamani ulan ramalang makutu-kutu mo pi makasiwiang upanna pi melo makasiwiang nigi tahu tamani ulan ramalang makutu-kutu mo pi melo toba upanna pi melo toba nigi tahu tamani ulan ramalang nade mo pa na melo mangaji upanna pi kira-kira melo mangaji takapu pi malikal maut nigi tahu tabali ulan ramalang na makutumo pa lo masige upan na pikir-kira na uko ni singaran na ye na mo tau cia-cia jok kato jamayan dimuliakan Allah magai baraka na ulan ramalang maka lilalan na ulan ramalang lon ime ipamegewi melo toba ripong Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma nafi'an wa wafiqni amalan مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا Malasimal istighfar nasa nabita malasimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa rasakahum min haitsu la yahtasib nigi tahu pananungangi baca istighfarange agaya sa istighfar ibaca astagfirullah al-azim yero palima ponco. Ya, makanya pakai singi berarti kita baca aja kan masalah baca ki
salah baca ki patali artina liwa berbahayana. Peko carana narik ko makadaki astag going astagfirullah aga betuanganna puang dampengi kasi atamu puang. Ia nemu narik ko makadaki astag tania going tapi kepa astagfirullah biasa tu malah astagfirullah kepa na baca dan akan astagfirullah ya tania going astag sigawa astag beda ustaz beda lada 100% bedana bahkan bahayana lihat topa berbahaya magi ku maka di astagfirullah aga betuangan puang pakaperika makanya pakanyaki tangan lapalan kung makanya ite mingkalingin na pamita tu lapalan na mas ternyata going okay ternyata kepa okay ternyata ini hadirin zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tumato malabiku yang kiri masir pung Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ipamegewi melo doang rilalanna ulan ramalang. Magai malumu pung Allah Subhanahu wa taala na tarima parilo doang enta idit tau angke marilo doang. Makanya pamegewi melo dota elawi mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya tapamigewi milo doang maka dia itu nak ada pengolah taala maka na ega pengeluan nanya dia tu mega napa ni melo mapa ni mega napa ni napuji ye ko perli pabu patarri-tarri wi aleta melo doang rilalanna ulan ramalang patarri-tarri si tarri-tarrina tarriki ye ko dia tu letarri wi aja tarri ya Allah ada bagi kesehatan Bapak megal ada kesindar dan peduli wajah contoh aja terie maka pada saat itu jamaah yang dimuliakan Allah kenapa rilalanna ulan ramalang malumui terutama rilalanna suju paca purata risam pajange angka tallu parelo doang liwa warna nariku ibaca liwa kesini ibaca aja lalu demu baca ye telu parilo doang rilalanna suju paca puranna sampajata yer telu parilo doang ko suju magai onrong kami nam macawe risesena atai onrong kami nam macawe risesena atai si bawa pongala taala rigo angkana suju rilalanna sampajanna narima konna naroko suju ki terutama suju paca purta angka telu parilo doang liwa kesina narik ku ibaca aga ner telu parelo doang ibu aga ner telu meloke misangi meloke insyaallah matu pi masuk kondisi ne sambungi podangi rumatu telu parelo doang parelo dok kami nama kasing ibaca narik ku sujud paca purki rilalanna sampajata barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim tanna podo na pa barakah ki Allah Subhanahu wa taala rilalanna Yesus ma barakae kita tutup sedikit dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tasi, degaga bombanna, degaga aju, dek nak kepasu, degaga tahu, degaga atas salanganna, nania atak kalupanna. Narik ko engka adaku tak pasala tak dampongi kak maraja, yan namo narik ko engka ada kutongang majapu yaitu pole wiripang Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.